Dia berkata kan bahasibun ya kita kiba ong ya kebukum kita bakin Sngap ha ya ke kebe iba ada di kren. Indai bansu kren bansu sim ya ki Jingkren tang klam da Sngap lut ya baru along ke bam skotna ka ba shwelam kwa ban shwelam bakla yu pai ba. Dok ngam dan ban ong lo kita ki Jingkren kan. Seperti kita percaya di BDP dia orang belum hak ini sistem sekarang orang bisa jadi lain kita belum percaya kita belum Manu bagi persa kita hindi. Oh, kita harus coba orang try ke bah bagi Sngap ha bagi pet bah ya ki Jingkren ke jongi halor kata ke jingkeno ke jongi ban lam bakla ya ki jumut jumut jong pet bah ai ni ke jing sanya ini kalau ke bar susi aka longkum kinong yalam kan ibang tweet nanti iban yalam iban pensai iban kren ye kinong rim ban tong ke jing kerku yu pai ba ban yalam yu pai ba iban superno ni kom tai kalong khundong palapi biang ni don nagaleng jong pasti ibang sa ai pai ba itaki manifesto ke jongi ke ba tong nang ong tap tong kan plat no kata Ang for mengi ilang long ka party ka barang ni kena tang ko ba system ni ka ba upai ba se to ka por rang kham ban so tho ya ki nongrim ke jongi ka jing I jinga jongi ka party re namba ka jing re shitom ka jongi ka party ka ba pi hi komita ong kam ka party tang ka ban yakun ya election re ka party ka ba kwa ban kai party ka bakwa ban pensai su pat nong sok snong jom dikari ka bai ke jomi pat hai tangi tingi ya jenti mentala ars dan tam ngi ka cingkala ka ba ai ka Jingkren ben yagi kong ka party pat ya ka state ya ka jala ka jan penring di baro kuwe kata ngai pat ba bakin bisa mo kenu nu bejing artatin yakun pan koi be Kyrtong pe bat don kenu ka wei pat ka mo biang ka jing artin agni ka jing kon nomor atrai ki pat ba hi ki bagi ba ai ni ka jing kersan kat semi le kat ahi ngatrai kalau biang ba ya cek mat cepan pat ni yap ya kata ko mo tong dengkot kita mo tadi I beki wei pat ki wan cek ni ka jela ka jomi kadon ke ka bale se kadon ke bale se mangi ngim na bani kom ko samla ta ke ka badon ke ni ka jala ka jumi ke klayo ban ke be kita ke lem jo party in sa like by bar ke manifesto ke jumi yamata in mong in sa panbana da ka to kan ni kong hi te ka kanong rem ka ba ni party kabagi lechu pai ba hageni ki adu ing stang di ka party kabagi lech chu pai ba ke nongrim kabagi ukwa man tui ya ka sanchar khadar kabakoi ka sanchar khadar kaba light ka ba pamsa sanchar khadar kabani khun persha ya ka jingdu ka sanchar khadar kabam yoshi ya khawat ye no para ka ko poru skawi pre ka nongrim ka jogi ka party ka long bagin yang banyada ya ka hok aga bede ka doga shap kayi pating bat ke ki bre ki hok ke jongi kum ki ke nok sok strong jo hanika jalang ka be ke jongi Jingkren ka khraw ya ka jingjob kita kena joki hana problem aku krek baik kena magi maka rakyat sekarang masih berada harus kan lebih dan juga men bagi lain juga sana pun the first time aku ke senti opini pun election party the first time kami pun ke MP election but atrai limba ki social media but limba ki meeting ke prepare ki bila lagi imdon kanunu kan apa tim ya ka Jingkren ka bangila yo lu pai ba kaleng saudong ke lai pun ri ki konsulsi